Жараткан Аллах табарыгы барыбызга bir börek берген, алхамдулилlah. Börek болгону 150 грамм экен. Канча грамм экен? 150 грамм. Bir sutkada 8000 litr kan tazalayт экен. Урматтуу мусулман бир тууган. Бүгүн Кыргызстанда канчалаган börek иштебеген инсандар бар. Bir күн bir эже балам дейт, менин эң бактылуу күнүм туулган күнүм эмес дейт. Бактылуу күнүм диплом алган күнүм эмес. Бактылуу күнүм эрге тийген күнүм эмес. Бактылуу күнүм балалуу болгон күнүм эмес. Менин эң бактылуу күнүм баламдын 2 börek иштебей калды дейт. İşte kasam ne kılası bilesizmi bugün? Kırgızistan'da memlekette jasalma börek menen kandı tazalap, sarani, zarani çıkarıp, kanınızды denege bergen bir aparatka jatsanız, başkaça aytkanda bir marta tahara sındırgаны barsanız, 6000 so'm төлөйсүз. Cumasına 3 yıl varasız, 18.000 so'm төлөйсүz. Bugün bir 600'e jakındı hökümet төлөйт, dagı bir 700-800 Kırgızistandık atуулдар, жердештерибиz, мекендештерибиz börek иштебесин апаратка барат дагы 6000 so'mdu төлөp 5 saat emede жаткандан кийин каны тазаланып, кандан zaharды чыгарып, андан ой Кудайыма шүгүр өзүмө кеп калдым деп көзүдөгү шиши кайтып, бута шийти качып үйгө келет. Эми анын böreğe başka börek salış üçün en jakın atası, enesi, bir toğan agası, ejesi birөө beriş gerek bir böreğini. Bir börekti alып barып операция кылып, атасынын же бирөөдүн böreğin коюш үчүн врачтар операциясына $30.000 алат. Эң азы да. Бирок урматтуу мусулман, bir toğan biz daarатканага барып ошондой бошонгондо шүгүр кылдыкпы? Biz кала берсе daarатка кириштин adebini bilmeyiz. Kirgende Allahümme inni a'udhu bika minel khubzi vel khabais. Allah'ım beni cindin ırgaçından, cindin erkeğinden saktagın dep kirip tuvaletten çıkkanda gufrana keçirimingdi ümit kılam. Elhamdülillahillazi azhabal anil aza. Maga ıza bere turgan nerseni ketirgen Kudayıma şükür degen duanı bilmeyiz. Bul beyce aytat. Bizge kelip alıp beçara sadaka fitirden jıynadı, başkadan jıynadı. 30.000 arkimde jıyış oңой emес. Akçаны jıyınap balasını Türkiye'ye operatsiyaga apardı. Alып баргандан кийин дейт, өзүм böreğimди биттесин бердим дейт. Balamды börekти бергенден кийин операциядан чыкты, үмүт кылып күтөм дейт, качан эми өзү барып тарат тушатат экен деп. Bir malda balam çay içip başka болгондон кийин, эне мен манага кирип чыгайын деди эле дейт. Келип алып дейт, туалеттин эшигинде кулак салып дейт, балам чурулдатат экен деп үмүт кылып турам дейт. Укпа 5 minut өттү болду, 6 minut өттү болду. Bir 7-8 minuttan çur деп үн чыкты эле дейт. Ыйлап sajda kılıp, Kudayıma şükür, şu balamdın tara tuşatkan, uğa turgan günüm barken, Kudayıma şükür deyip, Kuday Taala köp şükür kıldım deyip, balam bir malda çıkkandan keyin deyip, dağı ene bildirmey deyip, dağı çay verem, su verem, ümitim dağı barsın deyim deyip. Dağı, işeneyin dağı öz yemek kılıp başladı. 2 saattan keyin kayra vardı, dağı barıp kulak salam deyip. Urmatlı Müslüman bir tuğan, bana karan, bir börektin nimeti kanca eken. Bir şükür kılaldık mı? Biz bir günüge yok degende 4 yolu 5 yolu barabız. Bir mertebe çıkıp elhamdülillah Kudayıma şükür degendi bileyiz mi? Karan bir börek bolgonu 150 gram 8000 litr. Üyünüzde hiç nerse oturup suudu sizge tazalap berbeyin. Allah Taala'nın bergen den soğulukları ve emmâ bi ni'meti rabbike fehaddis. Allah'ın bergen nimetini aytkın deydi. Allah'ın bergen nimetini aytu bu şükür kılıp eken. Mana aksakal mena onday jardan berdiler, Kudayıma şükür bu kişi uysaganda jardan berdi, öntü deseniz, birödün kılgan jakşılığını aytkandık ne eken? Bu şükür kılıp eken. Allah'ın bergen nimetini aytkandık bu şükür eken.